Good morning, good afternoon, good evening. Maya Paldo Cabalen, nuka rin kayo man partining yato manalbeking television man o social media. Ini po yung bawaling chismis at king lagyo ng Sonia Soto. Ako po ay Jennifer Salenga. Kareng may labasan Aldo, belita da rin kaya katamong reporters ay miyaliwang issue na mas di ng tamong lino kapamilatanan ng kaya katamong programa. Abayan da ko rin kaya katamong talasuyo ay Liana Canilao, Paulo G. Santos at ang kaya katamong news manager ay Justin Dizon. Ore na rin mani munang balita at kaya katamong Sorian at Pisabian. Batas parigil king pamagsinop king Giant Lantern Festival susubong ning GLF Executive Committee 2023. Malaya Lolas king Kandaba, pasibayong midinan sawop, ibat king DSWD. At metepong meto nga inda kay bat ng mipatanan po ning kapaya, amirag sa pauli ning masikan auran. Atin tamong atlong maulagang balitang Pisabian king episode tamo ngening Aldo. Bigumpisane po yung Burmans, Pasko na Pilipinas. At balutan naman itong Christmas season, metong king talagang paninayang aktibidad ang Ligligang Parol o Giant Lantern Festival at King Ciudad San Fernando. Pauliniti, may bansagan niya pong home of the Giant Lantern ang may sabing syudad. Pero sumangid ning makabang panahon, mararapat ya iti alapang batas, amamya proteksyon at sisinop king Giant Lantern Festival. Alben tayo po yung VTR. Bear season na, nya naman may gumpisa na lang ni paslag ding makule parulang pong Christmas decors kareng magtinda king gilid ning dalan kini syudad ning San Fernando. Dadaywando taga na ding parul San Fernando ding manyali ibat kareng niyaliwang lugar. Bitatak na karen tao na istong imparul mong pakasabit king baleg awayang Fernandino tunay yang masanting ampong matibe. Mibay tsa kano'y maingiti ning lantern industry king syudad, pauli na ning kasikatan ning Ligligang Parul o Giant Lantern Festival. Inya mo in pagkalungkutan na kano ning Giant Lantern Festival Foundation at ning GLF Executive Committee, inya alapang local ordinance parikil king pa mag-institutionalize king Ligligang Parul. Manibat king ibat, may gitnang dinala ng banwan manibat king malatyang gana king mga regulareng parol. Itang tradisyon na ita sobra ni kalalam, sobra niya naman kalambat. Pero alaya man batas, alaman ordinansang lokal at alamang national a batas. Samantalang nung lawen mo, karing aliwang lugar atin na lang Republic Act, atin lapang ordinansa. Kapamilataning batas ni sinupya kano'y kapiestan huling mi ka-budget ya banwa-banwa. Malino guidelines ampong mi proteksyonan niyang siguradong mabating. Bayo tayo balawos sing kaya katamong pamitalamitam atin tamo pong bisita live kaya di pong studio. Inibida tayo banta balo tamo yung kimot agagawa na ning lokal kapanibalan ning Ciudad San Fernando. Dikil po kening pamagprotekta king Giant Lantern Festival. Kaya dabe tamo po alang aliwano ni Councilor Rose Marie Kalimlim, ang chair ning Committee on Tourism ning Sangguniang Panlungsod ning San Fernando. Maya po oras, Councilor Kalimlim. Maya Peldo po, kareng kay katamong televiewers kini king bawalan chismis. Dakala salamat po king oras sa binyeyo kini pong programa tamo. Mumuna po siguro dili o itapin Ako po king malambat na panahon king obra ko bilang reporter at baluta naman itamo every year metong niya ing pagsadyan tamo kening CLTV ing Giant Lantern Festival. Pero anyang ayal ben kitang report mo pa, may paisip ko. Wapin Isipan mo, century old, more than century old na tradisyon, pero bakit alayang local ordinance for that matter makanano po meg umpisa ikayo po ali kayo mo ating kayo naman pong maragula papel kening daratang Ligligang Parol makanano po meg umpisa itang pamanisip na mika munikala na kailangan niya talagang may proteksyonan. Kailangan niya talagang i-preserve ini pong tradisyon na ini. Kempong chairman ng Miss Sonia Soto, binuklat na po kana ako yan niyang mag-first meeting kami kay GLF Executive Committee
na atin tapong dadrapa ordinansa nanuno ka rin po may situationalize siya po in giant lantern kiniking Ciudad San Fernando. So kasalukuyan po dadrapya pa mo itang ordinance panigaralan niya pa at lalawin tamo ng makanano tala pandinan protection. Then kaya katamong lantern maker na balo tamo po maragul partisipasyon din nga gagawa tamong parol kining karening Lantern Festival tamo. So, kailangan pasiknangan tala po rin kaya katamong lantern maker, nung nano itang pwede tamong isaop karela. Bangkanita po. Dahil lantern maker tama na tilila at edalalakwan ing pamagawang parol kiniking Ciudad San Fernando. Balikan tayo muna kasi din pong kaya katamong reporters gagawa lang storya kukumustan tala rin kaya katamong lantern makers ne. So far Paulo, ika kumusta lawari deng lagya rin kaya katamong lantern makers kasi kailangan tayang ipakit o bakit makaniliya kaulaga o bakit kailangan tayang proteksyonan ining tradisyon na ini. Jen, balo mo, kaya pitang kay susubong ng Achisonia Soto na bilang pamuntok na chairperson na ning GLF Executive Committee. Kasi kakakit dapat din lantern maker mismo wasang-wasang bilik. Kasi katabi ang alabasan na panon, buridapin din asuken pamuntok na mika kai programa mismo makananoy bilubkeng test da itang pamangawang parol. Baka nitang kai may sama sitang kabyayan kasi makadigit mo naman geni kabyayan daretang lantern maker at kilalanan talaketang karelang profesyon at kaya katamo nung pisasabihan yung giant lantern making kaya tamo may kilala at amano dapin rening cultural advocate kaladwa na ning kaya kang pangataw kaya kang pagkakilanlan oras iyan gembulan ng masalese na ano yung gawang Fernandino at nung misino piya kano ini at mikamunikalang ordinansa ang yaketang handbook guidelines taga nang kai makapagpasiknan niya keng kultura na ning Fernandino ken lantern making industry. Pero katang kutang muna nung kasalungsungan ng sitwasyon din ng lantern maker ating misisensu dakala re may asensu upin retang workers kumusta la kaya pilmila pa muring tala pagobra. Pero atin mo naman mi babagwa king karelang profession kitang gelingan da ning kay ma-invite la papin karing aliwang lugar kaya ni kakatamban sampo pang international mo naman kikilalanan dito ang gelingan da. Maulagay itang suporta ning LGU kasi pin deng akakita mo akakasabi tamong lantern makers mga tuwana na naman pero itang nasada na balawos ya ining festival ay ini ing akakita mo ken makanano kaya itang interest da naman deng kaya nakan so far ikayo nanong kwento da deng lantern makers deng lalo na retang talagang matuwana king industriya ngayon. Balikan kayo mo po itang anyang August 15 itang first executive meeting po anya pong dimdam ko po king katang meeting da na very commendable actually gagawa na ng executive committee kasi po may focus group discussion kareng lantern makers. So bista man nalila pa makanita kalino detang meging assessment da kita pero kumbaga itang point di nandalang ulaga detang kunanong opinion o nanong buridang i-voice out din ng lantern makers. And kita sabi mo last year po atatandaan tamo na metong karempe ka anak na lantern maker Mark Nino Flores iya po talagang menyang boot. So ketang part na ito kita mo na talagang din kaya nakan involved la rin at bisala rin talagang ibalawos ining makalining tradisyon ketiking Ciudad San Fernando. Pero banggit mo ito, Liana, ating Jen, kaila mo ati mo kareng pachembi sabi tamo makanini i-Mark Nino Flores kumbaga mapilan karetang anak involved. I'm sure dakal mo rin karetang kumbaga support group na sasaw po naman kaya pamagawang parol pero masatingitang susubong yung ordinansa Nanay Cap o sa kin Nanay Cap kasi po follow kay TikTok Nanay Cap idol kaya naman Nicolas kaya kapitana Nanay Cap yung sabihan masatingitang susubong tang kay uling ilubyarin ken test na
Kasi pati kung nantala rin anak, kung nantala rin ng lantern makers ngayon, then the new generation of lantern makers, no ka rin kayo may biyasang makanyan. May expose ko po ka ng pengari ko, which is okay yan naman. Pero ganagan ng anak, ating access na Para may loob. ating pengari na magobra king makanyang industriya king lantern making. So nung mika formal schooling at mo king TESDA or baka nakagawang kurso king City College o nung ka rin pa educational institution na preserve tayo bangkanita bistaman ding anak na alang kebaluan or alang kamag-anak na at king lantern making industry pwede ding luban yan at may ka-interest la bangkanita palawak tayo iting panatindi ko naman at itamurin nga niya randa kaya kalanda ring advocates na. Makanano po ba ing akakit yung maging future na ning GLF oras amika ordinansa ipaliwanag ya po kaya kami nung naano ring maging pamagbayo istong misubong niya po itang ordinansa nga ita. Siyempre, kitang ordinansa nga ito, mga corporate nung hindi itang importanteng bagay regarding ka rin giant lantern maker. Tamo, alimo ka rin ating lag yung gagawang lantern, nung karetang talagang ketang lalam niya, kailangan ma-involve langan din. Opo. So, kailangan may din lang mga something nga programa din, banta, after-serve tayo, in giant lantern tamo kinig in Ciudad San Fernando. Kasi pag mitok ng laren, ating may wala ka rin, tapos dan mo po tamatda, yung kakatakutan tamo yan. Kailangan masanting nga pintas sabihan ng Kuya Justin na kailangan may ka vocational clinic in Ciudad San Fernando, TESDA nanuya, gawain programa yung Ciudad San Fernando, nanungno ka rin na i-involve tala rin ng anak na interesado nga makyabe kayo pamagawang parol. At hindi na lang mga santing nga programa, rin lantern maker, then magobra ka rin parol, during Lantern Festival. Aliwa pa mo rin dan, ang poretang mga watawang parol ng mga lati. Kailangan mga santing, hindi na lang masanting nga programa. Opo, bayo tayo puntala nitang economic impact na ning lantern making industry. Buri kaya mo pong paintindi kareng manalbe kasi ita pong albenta mong Giant Lantern Festival every year balo yo po anya maging posible ita alimu solely kay nga LGU pero mas maragula porsyento ing partisipasyon da rin king private sector isto ko po councilor. Yes po. Makanano ya po wari makanano ya po maging o marirealize ne ing Giant Lantern Festival makanano po kabayat ing obligasyon at responsibilidad agagawan da po ring private sector bangkanita mo mika Giant Lantern Festival. Actually po at tatanda lang ko anya pong barangay captain tamo anyang 1994 hanggang 2002 tatandaan ko pong lugar tamo na dadaraw sana ng kayatan Giant Lantern ng pong Bayong Palengke. Kay ba't miras siya po kay Pascuan Village. Salay pa po yung SM, malay pa yung Robinson. So, maragulya po sa private sector, lalong-lalo na po anyang mitatagay tang foundation na ning Giant Lantern po. Alos maging kayantabi na la po ning local government unit, alos maragula sa kay LGU na itatagya ini nga Lantern Festival tamo ila po ring maragula saop ngeni po nga kakit ko kanita akit me po yung Giant Lantern tamo at kamo geng damuan lalong-lalo na nya nga chuya pa keng palengki keng bayong palengki so makanyan ngeni sobra ne may upgrade tanangan kareni nga gamit da ring magobra gamit da ring papel kanita yung gagamitan tam papel kaya mo ngeni talaga kagit mula mega upgrade na lang rin kaya tamang lantern maker at saka mas something lang yun yung Lantern Festival tamo nung ikumpara kanita. So maragula po partisipasyon dahil kaya tamang private sector.